Yes, ndagusuje cyane wowe ukurikiye wazike aho uri hose ku isi, ndakubwira ati amahoro y'Imana abane nawe aho uri hose ku isi. Cyane cyane ndasuhuza wowe uvuga ikinyabwisha, uvuga ikirundi, uvuga ikinyarwanda, uvuga ikinyamurenge. Ushobora kuba utanabivuga ariko ukaba ubasha kubyumva ugasobanukirwa icyo bavuze, nawe ndagusoje cyane nkwifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi biba byiza, ejo bikaba bibi, bibaho mu buzima, ntago iminsi ihora imeze kimwe. Uyu munsi tukaba turi kumwe n'umusore umujene witwa Veda, umusore ufite ubwenge buhambaye, uvuga indimi adategwa zigeze mu 10, akaba afite indi mpano yo ikintu yabonye cyangwa se ikintu yumvishe ntashobora kukibagirwa. Si ibyo yakuye mu ishuri, nta handi yakuye ubwo bumenyi, niko yavutse, niko ameze, arakwibwirira byinshi kandi nawe afite ibyo ashaka kukugezaho. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi ni meza. Ni meza? Nari narakubuze neza. Ejo warambuze ejo kuwa kane. No, yamaze igihe, amezi nabaye nk'atandatu. Abaye nk'atandatu. Ubwo rero naricaye ndagushakisha, ndakubura, ngiyo hakurya iyo muri biriya bice byo kwa Mama Chris TV. Naho barambwira ngo mwarimutse ahantu hose kuko ngiye utanshakaga kandi uzi ko ndi inshuti yawe. Nuko ntagushakaga. Papa wa hana. Papa wa hana. Mwabwira ngo aryo maze iminsi nk'ubu wibera mu kanisa noneho isengesho warite. Bagakuyika nsagesho wandi n'umurimbyo wa korari Bushindi. Na mamanje nawe n'umurimbyo wa korari y'abatwara mu. Isengesho rero dutangira ikiganiro. Ngaho senga. Senge. Kandi indimbo yiringara. Oya senga uraririmba. Senga. Kubita isengesho ry'umunsi dutangira ikiganiro. Ngaho senga. Nta sengesho ufite? Ndarifite yongeye kujya mbanzaga nasenga nkajya amaruko nsenze. Ngaho nyine senga. Dusengere twese. Manange n'Uwiteka ni byiza cyane, manange ndagushimye n'icyubahiro. Ndise wahana ndamushabiye Imana imukiza, arakoze kuzima Imana irakoze kumugezani, namufashe namugirena neza, inamufashe inamukiza abe muzima cyane. Nanjye Imana inyize iname n'ubwenge buzima cyane, mbu umuntu muzima nzanagibuhe cyane, ngume ndaje no kurepeta namanje na Imana imukiza namubabarire nawe nambabarire cyane. Mamange mushabye imbabazi, Imana nyishabye imbabazi, manje Imana mubabarire nanjye Imana imbabarire. Nanyize mu mutwange wuzure neza, ninja ndaja kuryama nze ndaryama ruko mbanje nasenga. N'Uwiteka ni byiza cyane, Mana ngenda gushimye n'icyubahiro. Imana namfashe nangirire na neza cyane, iname n'umugisha cyane. Ndasenze n'Imana inyize mu mutwange wuzure neza, n'Imana nyishabye n'imbabazi, Imana inambabarire icyaha nyireke cyo gusuzugurana no kubeshana no gutukana no kuja abanumirana, numvira Imana ibimbabare mbireke simbyongere nzaje mu ijuru. Na mamanje na Imana mubabare icyaha kireke cyo kubeshana, kireka azaje mu ijuru cyane. Nazaje mu ijuru azaba yabaye umuntu mwiza. Gusenga kari byiza, ngume gusenga nzaje no mu ijuru cyane nsenge. Ninguma gusenga ndakora n'isuku isene baje baranyishura zo mvuye gusharura ibigori, nziguremo isabune yo koza imyenda, nyizane nkora isuku noza imyenda yanje niya mama wanje, nyoze nyifunyanike yume nimara kumanyuke mbaga n'inzimifuze, nkarabe n'umubiri nyambare nkarabye n'umubiri. N'Uwiteka ni byiza cyane, Imana nyenda gushimye n'icyubahiro. Imana inamfashe nanyize mu mutwange wuzure neza, na muto wanje Kereni Imana imukiza abe muzima, na se wahana ndamushabiye Imana namukiza abe muzima cyane, namufashe namugirire na neza cyane. N'Uwiteka ni byiza cyane, irakoze no kumugeza hano, Imana imuhe n'umugisha cyane. N'Uwiteka ni byiza cyane. Amen. Numva urumva utazaze gutera isengesho se ry'amavuta. Noze kucyo bavuga ngo ntangiza Veda nawe. Hari amazina yawe yose ninde? Baguhamagara nde? Veda. Irindi zina rya kabiri Veda Murokore. Bizimana Veda City. Rya gatatu. Rya gatatu ninde?
Veda murokore. Ko nsengaga narabatijwe nabatijwe mu ikanisa. Mu ikanisa ya hano nimwe nabatirijwe. Nose ko mbona ufite inkovu aho ngaho nini ku kuguru. Iyi nkovu nini ni igisebe. Igari ryarigeze kunanyica. Ari nka kera rirananyica. Iyi nkovu iyi niri hano, iyi nkovu iraha na ipusi yigeze kunjya. Ipusi igihe yageze kunanjya hano mama njana kumvuza. Njana gwe nyabaramvuza haracira. Ipusi ndi yarahavura haracira. Ngaho rero mbwira amakuru y'iminsi. Bari nibyo wibagiwe. Ariko ngo bigeze no kugukubita. Baragutema. Ni bande bantemye? Ni Wiringiye. Yakuzizaga ikizi? Wiringiye yarari kuja gufata inswa turi kujana kuzifata abaranantemye. Muje gufata inswa aragutema. Hayi ngarero. Wiringiye ubu mubonye wamumenya? Yongeye kuri amahomba arazaga ngo turaremo hamwe. Mu mahomba azaga kuramo na Baraka bapenze tukararamo hamwe. Waramubabariye ariko? Naramubabariye ndi mani mubabarire. Ibyo bambe. Kuko nta kindi wakora utamubabariye se, nta kindi wakora nyine. Ngaho mbwira. Naramubabariye cyane na manje nawe ndamubabarira. Na muto wanje Ken ndamubabarira na mukuru wanje Eric ndamubabarira. None se nk'iyo utari hano ko ejo naje nkakubura akenshi uko ntabwo ukunda kuba mu rugo uba wagiye hehe? Banagiye hehe? Banagiye mushamba gutonora ibigori ku Sene. Ku Sene. Maze kuri bitoronora nashe nkaja no kurepeta. Ariko ngo yo baguhembye amafaranga urayirira ntago yazana mu rugo. Ndi no kuririmba bakananseba. Amafaranga ngo yirira amandazi. Ni Sene bansebye nkazigura misavu. Azigura misavu yo koza imyenda nkanazitura no mu cibo. None yo ejo wakoreye wayashyize hejuru. Ejo ndi gutaha naragariye. Agejo nakoreye. Wakariye amandazi. Nagariye amandazi na soda. Bamembye bibiri byose tubyiriye. Bijya amandazi na soda. None se ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 6. 6? Imyaka 6? Ufite barumuna bawe? Bo bafite ingahe ugukurikira afite ingahe? Unkurikira afite imyaka 5. Muvuka muri bangahe? Tuvuka turi 3 na 5 na 4. Muri 5 cyangwa 4? Veda. Kubona suri mukuru kavuga ngo ufite imyaka 6. Ndi mukuru. Suri mukuru mu rugo se? Njyewe mukuru. Wigeze ujya mu ishuri? Mu ishuri nigeze njamo. Nigeze njamo kwiga. Ko nigeze kukubona umbwira ngo wagiye wigaga Kasonga hari. Ku ishuri gihe hari agasonga namwe narigagamo. Ndi kwigamo ubwenge bwinshi babungize guca banandogeye imodoka injana uteka mu kigo cy'abasazi maro n'ameza 5 irongera inkurayo. Warizigira ubwenge bwinshi. Ubu bivuyemo bakorogeramo bugiye kwa muganga. Ngwara n'ingwara yo guhirima hasi. Yo guhirima. Ariko ubu warorohewe? Narorohewe. Ingwara yo guhirima hasi nto yayongera kunamfata. Uracyafata imiti se? Cyafata imiti kwa muganga. Ibyo byiza kugira ngo utazajya uhirima. Ejo utazaza ugahirima muri korari kandi uri umuririmbyi ukomeye cyane. Sibyo? Ujye unywera imiti ku gihe. Sibyo? Cyangwa ukwepa mama wawe watarayiguha ukigendera utayinyweye. Mama wanje ntabwo mukubita. Uramukwepa ukagenda utanyweye imiti. Ngiye kurepeta. Gendaga nyinkoye.
ujye uyinywa. ngiye kwa muganga akamba na malariya akamba n'umuti wa malariya agunywa malariya igacira. Ako barakundahiriye ngo kunuze ngo ku ishuri ngo wahigaga abandi ngo mu cyongereza uvuga unuze uruzungu rwinshi urufaransa. Ngaho tubwire rero mu byongereza wize cyangwa igifaransa wize. Ikanisa y'Imana mu ruzungu bayita church, mu rufaransa regirize. Urugi rwo gucingisha ikanisa n'inzu mu ruzungu bakagwita dowa, mu rufaransa la porte. Idirisha bakagyita window mu ruzungu, mu rufaransa la fenêtre. Iyi manjanja kwa ruzungu banayitaho ni shiti, kwa rufaransa la tori. Agamariji we gicuma baragita stone. Ni base zo kogeza imyenda mu ruzungu barazita bensen, mazi baragita water. Ibidomora barabyita jerekani. N'umusatsi mu ruzungu baragwita heya, mu rufaransa les cheveux, kwa ruswahili nywele. Na iki cicwa naco kwa ruzungu banaceta head, kwa rufaransa la tete. Na mbuzi nazo kwa ruzungu ni goti, kwa France les cheveux. Skuzu ruzungu we ndaruzi cyane. N'ibyana by'ihene mu ruzungu bakabyita kid. Ifite amezi ukayiragira uyikanga ntakuyikubita mu nda. Ifite amezi ntabwo uyikubita mu nda. Tuyikubitaga mu nda yayo. Ikubise mu nda yayo ibyana byo bipfiragamo. Ishaka kubibyara amezi gari gukura. Takuyikubitamo no kwicunga utayikubita mu nda yayo ikabyara ari bizima itapfiriyemo. Skuzu ibintu byinshi ba ndabizi cyane. Aki byinshi nagari byo mu mashuri. N'ibigori mu ruswahili babyita bimuhindi, kwa ruzungu maize, kwa rufaransa le maïs. No mu Ruganda ni kasori. Feda ko numva ku myaka 6 yahuze uruzungu. Ndaruzi cyane. Nayiramvura yurebaga iri kugwa ibigori n'ibishimbo ngo byere tuvuye kubitera. Mu Ruganda bayita inkuba, mu ruzungu reyini. Gahambwira gahunda yawe yo munsi bimeze ite? Numva ngo uri mu kanisa ngo wagiye mu kurepeta. Uba muri he korali? Mba muri Ushindi. Muri Ushindi kwayo. Ushindi kwa ni y'abasore n'abakobwa. Nkaririmba muri Ushindi kwayo. Hari indirimbo waba uzi aho? Ndayizi cyane. Ni iyi Kiganda naho ndayizi. Ejo turi kurimba twarimbye indirimbo y'igiswahili n'ikizungu n'ikiganda. Uririmbe twumva abantu bagukurikiye umve ko yize. Nituja kurimba mu konseri turagenda turayiririmba. Nase nago ayiririmba. Hano nago ayiririmba nago yibuka. Indirimbo y'ikiganda. Iyo yose uzi. Y'uruzungu. Iyo ariyo yose uzi iyo ushaka. Iringara. Iyo ushaka. Ni ikinyabwishyu. Ndirimbo iyo ushaka. Kandirimbe iyi Kiganda. Katonda wafe murungi we bare kutukuma. Katonda wafe murungi we bare kutukuma. Katonda wafe murungi we bare kutukuma. Katonda we bare, Katonda we bare, Katonda we bare kutukuma. Katonda wafe murungi we bare kutukuma. Katonda wafe murungi we bare kutukuma. Katonda we bare, Katonda we bare, Katonda we bare kutukuma. No ndirimbo ni y'ikiganda. Icyo bivuga urabizi? Icyo bisobanuye? Turanayiririmbaga. Akiza waramutse. Akiza muraziranye? Uwakiza turaziranye nawe n'umurimbyi wa kwa Ushindi turirimbaga amwe muri Ushindi. Uriya Akiza mukuru wambaye irashati yo kuri ishuri. Muraririmbana? Turaririmbana akishise neza uniform tugaserukana mu konseri. Nako nayo ngo waramwishyuriye. Nanjye narishyuye neza uniform. Ngora kwishyuriye uniform. Nishuraho niza amavuta gageneta ibyuma by'urusengero.
nazo ndazishura yarakwishyuye tombeshe kandi nzi ko kubesha ari icyaha. azi kubesha ko ari icyaha. yavuze ko yarishyuriye naramwishyuriye burya ntabwo abaza amakuru gari abazi ko avuze ko nawe yishyuye niko biba bikumenyesha. Covid ya hene byagenze biti nigeze kuko ufite ihene nijanaga mushamba kuyiragira yari yabyaye ndi kuyiragira none batwanayigurishije n'abana bayo yabyaye babiri ndi kwicunga irabyara abana babiri bavukanye indege. akana kene kagura ngahe abana b'ihene bagubwaga ibihumbi bingahe bari kubagurisha bagugwaga ibihumbi 5. none nitubarike wanatwe nitugira icyo tubona nzakakugurira sano zakororera ko mbona nta bwatsi ntacyo zagashyira agahene iramufore ko najaga kuragirayo ukayiraza he nkaja ndaja kuyiragira ikagegaga nkayicura ikarara n'izarevera yicuye ntanzarifite ikaryama n'izarevera yariye yahaze kabyara abana bagiwushe batananutse imifupa. none se nk'ubu ngubu umuntu aguhaye ihene koko wabona aho uyiragira ntabwo waba uvuye mu by'ikanisa nabona naho nawe icunga. inkoko zo ntabwo wazishobora. Inkoko zo no zishobora nazo zirarushya nkaja kuzizanira cacu iyo zoge nkayikura ku cuma ca kobo nkayizanira. kuri noheli nkafataho inkoko y'isaci nkayirya. ukayirya none bivuga ko niyo hene uzayirya. ihene nyitunze nyiragira yabyaye nkayicura ikonsa abana bayo ikabonsa bagakura ibonceje bakuze yarinda nkayijana ku mfezi zikayibangura ikongera ikimika byara ndi kuyicunga. ifite amezi gari gukuranga ibyare nkayicunga nyikanga ntayikubita mu nda yayo. Nese n'ubu ngubu koko nibaguye ihene ufite imyaka 6 ko banzi yuko ari ukuremera umusore kugira ngo ejo nejo bundi namara gukura shake bashaka kuguma kuyiragira nk'iyoroye. uzashaka ryari wowe kumbona umaze gukura ndi hafi kuzasohoza umukobwa wo bita Kadada turirimbanaga muri kwa Ushindi n'umusheri wanje nzamusohoza. Ngase uzabona amaharira uzabona inkwano nzazibona. uzazikura he inkwano nzazibona nzimukwe. uzazikura he inkwano nzazigura. uzazigura. Kadada noneho yarabyemeye n'umusheri wanje aranankundaga nanje nkanamukunda. ari we nawe ninde wabwende mbere ko amukunda yaravuze ko amundaga kamushanje nzamusohoza. nawe uramukunda nkagura n'imyumbati sitse yo kurya kambwira muheho nkanamuhaho. nkanamuhaho Kadada yabambe ko numva mukunda cyane ra ndamukunda cyane. turi no kurimba mu konseri bakanseba inoti y'igihumbi hamwe n'agacupa k'amazi n'imbombo z'inkorora bazinsebya akambwira muheho nkanamuhaho no kugana no ku mazi nkamuhaho byose umuhaho. agacupa k'amazi nkafunguye amazi ngiye kuganywa akambwira muhanyweho. mbese muhurira ku kanisa tugiye kurepeta kaza. Kadada ahari hose abyumve ko ari fiance wa Veda sibyo. iwabo ni haraguru kwagura muringoti. ariko ubu ngubu abana ntibakigukubita tabwa abana bacinkubita kuko bamaze gukura. iyo bagushotoye bakwiye wakendereje wowe bigenze ute
nawe urabakubita urabirukankana ndabirukankana ngo nibamve nka nabiyamanga n'ababarirane imani bari icaca cyo kuja baragwana nanje bakiretse ntabwo bazi ko ari kumwe n'umusore bifitiye ubwenge bwinshi batazi ko kugwana ari icyaha bagwanye ko batabagiye mu ijuru bo bagiye mu muriro kandi kugwana ari icyaha kandi ntabwo bazi ko bari kumwe n'umusore bifitiye ubwenge bwinshi ese ndabikubwiye ko ufite ubwenge bwinshi ninde wabimbwiye ni Imana yabimbwiye Imana yarakubonekeye wumvishe ijambo ijwi ko nsengaga no gusenga ni byiza zaje ndaguma ndi gusenga nagwaye nje no kwa muganga kwivuza mama merekezi none ikibazo ukunda kugira mu bibazo byose ikibazo kigukomerera cyane ni ikihe ni icy'inzara y'ibiryo inzara y'ibiryo icyo kibazo wigirira kuko ubonye ibyo kwirira nta kibazo kindi waba wifitiye nibyo tinyaga inzara y'ibiryo cyane no gupfa nkanabitinya no gupfa urabitinya no gupfa nja mbitinya ntombikunda ntabwo bikunda nuso kutarapfa wabitinya utera tinyaga gupfa to tinya ikintu cyamubayeho nshaka kuzapfa ndashaka guma gusenga nkabaho cyane wabimenye ute ko umuntu apfuye ari ikibazo gikomeye cyane umuntu yapfuye abaga agize ikibazo kibi cyane ntabagaho bamuzika ntagarukaga agumaga mu butaka bakamukorera n'amafariji ibyo rero ntabwo bishaka naho ushaka kuzagenda ubutagaruka tomba nshaka gupfa ese ko ari ryo herezo twese tuzapfara wowe bizagenda gute nshaka kuguma kubaho nkasenga Imana ikamfasha urugendo rwo kuja Amerika bishakira urugendo rujya Amerika udapfuye muri abantu bajya ari bazima nta muntu ujya yapfuye sibyo ugeze Amerika abazungu bakanagutunzisha ukagibuha kugibuha njo kunenepa ubwo ni mu Giswahili mu Kizungu si ubwo kubyibuha umuntu abivuga gute ibyo byo babyize wasibye sibyo Zeda urumva ko gahunda yifitiye yawe y'uyu munsi ni ugusenga no kujya gukorera abantu ukibonera y'amandazi warangiza ukisabira Imana ntuzapfe arumva ikakurinda n'inzara ikakwihera ibiryo ndaho rero gira ubutumwa waha abantu naguma gusenga nkajanda n'abaha Imana ikandinda nkaja no kuryama bagateka n'ibyo nkaryama ndiye ngo ntarara inzara ntarara inzara gupfa mbitinyaga ntabikundaga ninde muntu wakugize waba warakubabaje mu buzima ubwo uheruka kubabara ninde kanzi yuko utajya wibagira uwo muntu waba umuzi waba warambabaje n'undi mukobwa wo bita Diane ura kwa Minani wo turirimbanaga niwe unambabazaga kubera iki yuzi wamvuye kwa muganga kwivura ngwaye akaza no kunankubita batanandetse arakubabaza vuye kwa muganga kwivura ngwaye akanankubita mubwira Imana imubabarire Diane Imana imubabarire cyacu cyo kujagwana hamwe nanje nivire kwa muganga kwivuza reke kugwana nanje imuce n'intege zo kuboniza imuce n'intege zo kugukubita sibyo aha noneho Imana imuceho n'intege zo kujarankubita yego Diane ngaho ugira abantu ushimira rero abantu barabanye nabo mu nshuti zose abo bana nabo umunsi ku munsi ni bande abo mbanaga nabo inshuti zanje banaga na Eric wacu na mama wanje na muto wanje Kereni na kadada sheri wanje nawe tukanabana izo nshuti zawe
tukanabana nawe. nanjye ngiye mu nshuti. Ni inshuti yanjye Jarudi Babahana. nanjye ndi inshuti yawe. ariko mfite izindi nshuti n'umuhungu wo kwa Daniel wo bita Baraka nawe ni inshuti yanjye nawe namurahitse ngo turare hamwe mu mashengesho. ajya bavuga ngo ujye umenya abayobozi. Perezida wa Kongo uramuzi? Perezida wa Kongo ndamuzi indege yari igeze kumujana hari agasonga ku ishuri iguyeyo ibiramuzanye. yitwa nde? Perezida wa Kongo yari ari Gisegeti. Gisegeti uramuzi? undi indege yari muzanye hari agasonga ije guhirima irasonga ku ishuri. undi undi mu perezida wabuze? tawe narinzi ni Kisekedi gusa. wavuye muri Kongo ari Kisekedi uzi? Kabila ntago muzi? Ndi perezida wo bita Kabila ndamuzi nawe. numva se kubaza nawe nibaza ukuntu wize n'ubwenge ufite ukuntu waba utaje wa perezida banyu. Saba reka dusoreze hano ikiganiro cyacu kugira ngo ukomeze imirimo yawe. Uruzungu turuvuge. Ngaho ruvuge. Imatera yo kuraraho uyizi mu ruzungu ko yitwa? Kashwida. Tuyizi? Bayita maturesi. Maturesi. Imatera yo kuraraho mu ruzungu bayita maturesi. Niko yitwa mu ruzungu. Inka mu Ruswahili bakazita ingombe, mu Runyankore ente, mu ruzungu kawu, mu Rufaransa ravashi. Na maziwa ga ngombe kwa ruzungu wanageta miliki. Katoto ka ngombe banaketa karufu, matembe ga ngombe banageta honizi. Amata mu Rufaransa ni re. Amata ga kawu mu Rufaransa ni re. Re mu Ruswahili maziwa. N'inama nazo mu ruzungu bakazita shipu, mu Rufaransa remuto. Ibyana by'inama bakabyita ramu. Iby'ihene bakabyita kidi. Na kuku nazo kwa ruzungu banazeta heni, kwa Francais rapure, na bata kwa ruzungu daka, kwa Rufaransa re kanari. N'ibishimbo mu ruzungu barabyita binizi, mu Rufaransa re hariko, mu Ruswahili bimaragi. N'ibahari mu ruzungu barayita reka ubwato bw'ibahari boti. Isamachi fish. Intebe ngufu za parasitike barazita cheya. Intebe ndende zo mu bibaho barazita bench. N'igitanda baracita bed. Ngaho twatangije isengesho. Na nguruwe nayo kwa ruzungu banayita pigi, kwa Francais kosho. Kosho. Pigi njo nguruwe. Njo nguruwe kwa ruzungu. Kwa Rufaransa kosho. Na bitoto bya nguruwe banabyeta pireti. Basengere. Twatangiye nawe dusenga ntabwo twangize ikiganiro. Iryo shengesho ndikutwerera. Usenge. Ureme. Ndari bababwire usenge. Usoze. Mama wagusengere. Irindi sengesho rya ngo data twese uri mu ijuru risengere. Ejo turumaze gusenga dutashe niryo twasenze. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko kibaho mu ijuru. Uduhare imyenda yacu uko nawe twari imyenda yacu, n'uduhane mu bitwosha, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'icyubahiro ari ibyawe n'iteka ryose. Amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana ufasha nk'uko we bana twese n'iteka ryose. Amen.